107.4 मेगाहर्ट्ज सामुदायिक रेडियो एकता। नेपाल भाषा या ज्याझो लोक वागुमे। नेपाल भाषा या ज्याझो लोक वागुमे। छखे कोरोना भाइरस छिसकसिया नुग पुनाचोन मेखे खुसीबा चल वया भ्या भ्या खुएका चोन न्याना चोङ्गु दि नाप वया चोनिगु थजागु छ्यात्तुगु इ बिना वनी तनावनी बुलु बुलु मन बल्लाका चोने माझे या त्यो मत्यो या नियम लोमंके मज्यू गबले छिस प्रकृति या नियम छु मखुथे हाचा गा मज्यू छिस थोहे प्रकृति जीवन हनिपी सकसिगु का माचिउता स्वार्थी जुया थ जगतका या मज्यू गबले बिचा गुलाया थो इलाछि त सेने गुण थोहे मखा झिगु हे तजी लजी मथुगु हे थौया दुख मखा मनया खेती भीम बहादुर नकमी चोया दिगु अले लसे चिना दिगु
थुगु भजन में नेंका सदा बुद्ध नुगले लुइके बुद्ध ज्ञान न्हेला चाके जोजोलपा अले लसकुस शान्ति ओ सद्भाव्य नीति सामुदायिक रेडियो एकता गुइ नसिफुति पी मेगा हजे छित योगु में नेंका वया चुनागु थुगु ज्याजोले लसकुस याना चुनाम जिरमा बजा चारे थुगु ज्याजो लाल बन्नी ट्रेडलिङ लाल बन्नी सर्लाही या गुहाली न्याना चंगुदु गन यकुसिन अतिक येकुगु यामाहाया बाइक स्कुटर स्कुटी न्यागु या नीति छिन दुस्यादी फै ज्याजो लोक ह्वागुमे थुगु इले नेनी धुङ्का मेगु गुगु इले न हक नन लिसाकया नेनी मन्दुसा थुगु ज्याजो फेसबुक पेजे अले युट्युबे न लुइका दिफै माला दिसन हे जीवन थगु ख तर थम थया थे मदया चोनी मन थगु ख तर थम मन तुना थे मजुया चोनी बिचा थगु हे ख तर मति त थे मजुया चोनी ताथे थगु हे तुति खयान थ त योगुले न्याय मफया चोनी ला थगु हे खयान थ त योगु चोय मखना चोनी मिखा थगु हे खयान सदा थ त योगु जक स्वे खना चोनी मखो न्याप थगु हे जुयान थ त योगु जक नेने खना चोनी मखो गबले कविता गबले में गबले देखल जिता गजल यो गुलसे ओ चितदा लसता झुलतो मिखा सजल गबले कविता गबले में गबले देखल जिता गजल चंचल गबले कविता गबले में गबले देखल जीता गजल थे निर्मल गबले कविता गबले में गबले देखल जिता गजल यो गुलसे ओ चितदा लसता झुलतो मिखा सजल ला 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 ला
मिलन नेवार्य सले थुगु मेनेङका चन्देश्वर महर्जन चोयादिगु अले जनसङ्गीत स्रष्टा अमरराज शर्मा राजुपा ध्यान लसे चिनादिगु व जीवित जल्मी सङ्गीत संयोजन यानादिगु मे छितन्यङ्का झिगु नुगुले लुइगु भावना अपाल मेय रूपे खुसी थे न्याना चोङ्गुदु नेपाल भाषाया सङ्गीत खेले आ हाक्न न मेगु छपुमे हने छपुमे राजकुमार स्यामिया सले पिदन भाजु स्यामिया हे सङ्गीते शङ्कर महर्जन चोयादिगु उगुमे न्यमी पिन्स येकल मिजौ सले पिदङ्गु थुगुमे ता इलिपा जो मे कथ पिदन राजकुमार स्यामिया सले बिनु मानन्धर सात बिया दिलसा वेकया नीति मे चुएगु ज्या याना दिल सुरजवीर बजाचारे अञ्जन श्रेष्ठ सङ्गीत संयोजन यानादिगु थुगु नुगु रूपिया मे छित नेङ्के तेना थुगु इले जौला तगु बाला मुतुसी लाली तगु छन हे बाला है छिचो मतिरी में जुया तखेका पेंकी मन गथे दुगुल्या सेका सन्त श्वेत छंगु झ्याक्वे ओया छतु झ्या छाती नया जनखल में वन्य न सोया चोना की जवाथी लिखे धया चोना बालम मेजु बालम बालम मेजु बालम गनवने तेना दसोया गनवने तेना दसोया दूरमा असिति मय भाजु दूरमा असिति मय भाजु न झले चोना जीत के ना छोरी मा है मछा मजुला गधे मनु धैपी जिला खानी छाम है जोमा मुस मुस जका हिला छ मिखन वना छोरी मा आशा जुया गुली है का चोना याना तैगुला का तो यादा ला तमो बालम मेजु बालम बालम मेजु बालम गनवने तेना दसोया बालामा मेजु व बुरामा भाजु दथुया खला बलाछित नेङ्कागु ख नेपाल भाषा सङ्गीत व साहित्य या रस नेपाया त मसिका चोङ्गुदु ख्याल गुगु थुगु हे इले लुइगु छिगु कला या मेगु छगु रूप थुगुसी कोरोना या जोखिम या कारण अजागु लकस लुइके थाको छखे कोरोना छित पना चोङ्गुदु मेगु छिगु तजिलजी छुजुई कोरोना या जोखिम छिगु समाजे दया चोन धासा छि नेवाते मसिका नना वनिगु फैन थुगु इलेदु उकि हेजुई उत्साह साथ बुङ्गद्य रथे तेगु जा कोचागु थुकी जोखिम दु धैगु ग्याचिकु पुङ्की पिन दुसा परम्परा न्याकेमा धैगु स या दबाब थुली अप्पोलकी बुङ्गद्य नाप स्वागु
परम्परा रथे तेगु ज्यात कंको चाल थजागु हे परम्परा जागु गुलाव अनलिपा योला लुइगु परम्परा नाप स्वाना न अजागु हे चिउता बोलना चंगुदु थो चिउता देमागु नजुल खलहना चोनागु ख ख्यालया विषय मात्र नेवाते के दुगु थुगु परम्परा थुगुसी न्याइला मन्याइला मन हटकी छुजी न्यासा गुक थन्याइ थजागु हे आपालन हे सदथुइ छि थुगु इले छफु ख्यालन जागु मेनेने खना छ दुख सुगु खना जिगुनु गहिल मिसा पास छ महेला छन्त जुला मजुला मिसा जुला मजुला छ दुख सुगु खना छ दुख सुगु खना जिगुनु गहिल मिसा पास छ महेला छन्त जुला मजुला मिसा जुला मजुला मिसा जुला मजुला जुला मजुला छिने सुनिया भुतली चोसा छहे छम वसयु सा छहे छम तस कहे था खुल छन्त न्यागुया सा छहे छम भुतली चोसा छहे छम वसयु सा छहे छम तस कहे था खुल छन्त न्यागुया सा छहे छम बरुधुको छहे जो तरह कोठा छहे जो लिठु धक्का चुन मत नीला पास धक्का चु मिसा जुला मजुला मिसा जुला मजुला खमतुला छुदै दि जनागु छि छ दुख सुगु खना छ दुख सुगु खना जिगुनु गहिल मिसा पास छ महेला छन्त जुला मजुला मिसा जुला मजुला मिसा जुला मजुला संपत्ति गाहे गानी जिना बला हे लानी ती चकनी ना स्वयं चिरी मै चावे हे धानी संपत्ति गाहे गानी जिना बला हे लानी ती चकनी ना स्वयं चिरी मै चावे हे धानी छहे ढाटे चुने हो लिसा छक बिरे छ ये तुम खुथ महेता धक्का चुने हो मिसा जुला मजुला छ दुख सुगु खना छ दुख सुगु खना जिगुनु गहिल मिसा पास छ महेला छन्त जुला मजुला जगमोहन वामी चोया दिगु कृष्ण मान लसे हना दिगु थुगुमे ख्याली जुजु मदन कृष्ण श्रेष्ठ व उर्मिला साके असले नेंका गुख नेवा भाया ज कथ थिना चोम ख्याली जुजु श्रेष्ठ या सदा स्वास्थ्य धिसी धामा अले कला खेले वेक या पला सदा धिसी धया चोनेमा धासे आ हाक्न न छपु मे हने थुगु मे झी कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ चोया दिगु खसा सरिता महर्जन रत्नशोभा महर्जन व दीपा महर्जन हाला दिगु ख हरिशरण स्यामी लसे चिना दिगु थुगु मे छित नेंकितेना गुख खंगु घर छक्का वना छक्का या छक्का एन जिगुनु गाडुने छहे छहे जका छुजु गुठो चिता ये जो छुजु गुठो चिता छुजु गुठो चिता ये जो छुजु गुठो चिता मती ना धैगो ये जो ठोहे खाके छुका ठोहे खाके छुका ठोहे खाके
मतिनाया नीति मिखा छक जक ल्वाव नगा मतिना मी पिन्स थथे ध्यागुया मिखा जक ल्वाव थ यमेसित थगो जीवने लसकुस यागुया नीति थि कथया गोसा गई गथे निम मतिनामी पि सुशील शाही व अगिना तन्दुकार या त जुया चंगुदो वेकपि निमेसिया सले थुगुमे अनिल तुलाधर चोया दिगु अले लसे हना दिगु मेख हे 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 ला 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 जो बनया गाचो छ बेका गनवनी तिना ए मैचा मस्यु मखु तास्यु गु मखु जिगु जुता छिता छ मागु केले हंगु छंगु मिखा न्याको स्वसा स्वे मगा केले हंगु छंगु मिखा न्याको स्वसा स्वे मगा थारे गाना छ भनी दिनारे जिगु जुता छ मागु छितरे जो बनया गाचो छ बेका मस्यु मखु तास्यु गु मखु गुली जगबाला छंगु रूप रंग छंगु बैशखना जुल जिला दंग गुली जगबाला छंगु रूप रंग छंगु बैशखना जुल जिला दंग ल्यु न्या न्या वे मते जिगु लभु बनि मते ल्यु न्या न्या वे मते जिगु लभु बनि मते थारे गन छ भनी तिनारे जिगु जुता छ मागु छितरे जो बनया गाचो छ बेका मस्यु मखु तास्यु गु मखु जिगु रूप जिगु थोडंग खाना जैतन सकले दंगा जिगु रूप जिगु थोडंग खाना जैतन सकले दंगा सदा दैमखु रूप सदा दैमखु रंग सदा दैमखु रूप सदा दैमखु रंग थारे गन छ भनी तिनारे जिगु जुता छ मागु छितरे जो बनया गाचो छ बेका गनवनी तिना ए मैचा मस्यु मखु तास्यु गु मखु जिगु जुता छिता छ मागु केले हंगु छंगु मिखा न्याको स्वसा स्वे मगा केले हंगु छंगु मिखा न्याको स्वसा स्वे मगा थारे गन छ भनी तिनारे जिगु जुता छ मागु छितरे थारे गन छ भनी तिनारे सकसिया नुगले सदा थुक थहे मतिना लुया चोनेमा छा धासा मतिना लसता होली वहे लसता सक भन भया चोनेमा ठोय मनसुवा पंकुसे ब्यागु इन तेल लाल बन्दी ट्रेडलिङ क्या ग्वाहाली न्यागु नेपाल भाषा ज्याजो लोक हागु मे पाखे ज्याजो न्याकामी जिरमा बजाचारे बा वैगु शुक्रबार 12:15 बजे हाक्न न छित नाप्लावे छित योगु अले लोक हागु मे नेंके गुया नीति ठौया नीति थुलिहे जुल ज्याजो पाखे बा शान्ति व सद्भाव नीति सामुदायिक रेडियो एकता गुइन सिफुति पी मेगाहर्ज नेना चोना दिस बा सुभा